uyu munsi ni tariki 12 ndagira ngo na 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 turi mu Minembwe muri centre aho leta ya Kinshasa n'iy'u Burundi zikomeje kwibasira imihana y'abaturage. Iyo tuvuga yuko birasira abaturage benshi batekereza ko tuvuga ibintu bitari byo. Ubu nyine ni muri centre turaza kubereka, murabona ibintu ikoreye hano aho iteye amabomba abiri muri centre hagati ya Minembwe. Ubu tuvugana turi kumwe n'abamama babashe gusenyerwa, ndagira ngo mwerekanye ukuntu inzu yabaye. Ubwo irashe bari mu nzu, amabomba bagwaho, Imana yo mu ijuru irakinga, ntawe ubashije kwasiga ubuzima, ariko abantu bahahamutse, abantu bamerewe nabi. Turaza kubereka mu mazu, ariko reka tubanze twumve mama. Mwaramutse cyane. Witwa nde mama? Witwa Nyandagaya Jean. Hano ni iwawe se? Hano yarahungiye. Wahungiye uvuye? Yarahungiye mvuye Irundo. Uvuye Irundo. Byagenze gute rero mu kanya? Twumvishije indege isuma, nyuma yaho twumva nyine irasa n'ihanuye, irahanura, wihanure umwana aramiriza, ngo yamirize turahunga mu nzu twigira mu kindi cyumba, ariko icyo cyumba nyine hose yahabombye, n'Imana yakinze, yakoze umurimo cyane. Sande cyane. Tuba twarakose, Imana nishimye. Nta wabashije gukomereka? Nta wabashije gukomereka, Imana yaturinze kwezi. Asante sana. Kuko muhe mubibona yari ari kumwe n'abana be mu nzu barimo barya bahishije. Turaza kubereka n'ukuntu n'amasahani n'ibyo kurya mu nzu, ariko nanone byabaye n'ibitangaza aho tuza kuza kubereka n'ubundi hepfo aho bombe zaguye. Reka twinjire mu nzu rero turebe, mwihangane kandi mukomeze tubereke. Aha ngaha ni mu gikoni, urabona kuko ariho bari bicaye. Ni impunzi zaturutse Irundu zigenda zihunga zishakisha ahantu zishobora kuba, ariko nanone hahandi zagomba guhungira niho n'ubundi leta isubiye kongera kubasanga. Dore bari batetse udushimbo, bari bafite agafuna ko baba bahabwa n'abaturage, ariko dore bombo ukuntu yagize, mwerekane hejuru ukuntu yarashe. Saha honyine, ariko Imana yo mu ijuru ibasha gukinga. Mu gihe turimo tuvuga gutya, ntabwo ari iyi nzu yonyine, harimo n'amazu menshi yabashe gusenywa, nayo tuza kubereka. Murebe ahangaha ni mu cyumba aho abana bari baharyamaga mu gitondo, ahubwo kugira ngo barebe uko bwoca, ariko dore bombo ukuntu yakubise, uko abantu bari muri ino nzu, abantu bayirimo, ariko Imana ikora igitangaza. Mwo kwerekana n'ahandi hose, twamara tukabona kumanuka hepfo aho byabereye. Imana ikora igitangaza. Mwo kwerekana n'ahandi hose, twamara tukabona kumanuka hepfo aho byabereye. Nous sommes le 12, vendredi, juin 2026. Il est vendredi. Tout de suite, il est quelle heure? Il est 12h30. 12h. 10h30. Il est 10h30 minutes. L'avion du gouvernement congolais, en coalition avec les Burundais et les FDLR, Marc Sokoy, vient de passer tout de suite à Minembwe centre, vient de bombarder les milieux très peuplés. Là où se trouve la population, vient de larguer des bombes tout de suite à 10h30 minutes. Vous voyez comment nous vivons avec le gouvernement congolais. C'est un gouvernement de génocidaires. Ils font des massacres à tout moment à la population des hauts plateaux de Minembwe. Présentement, nous sommes à Madegu. Nous sommes à Madegu centre. Le gouvernement congolais avec son avion Soko vient de nous bombarder tout de suite. Vient de bombarder la population au milieu là où se trouvent des maisons de population. Regardez à gauche, à droite. Le milieu est entouré par des maisons de civils. Donc, il vient de bombarder. Vous voyez un flag à mettre pareil. D'ailleurs, c'est encore chaud. Flag à mettre pareil. Il y a à peine moins de 20 minutes que l'avion Soko vient de nous bombarder. Vous voyez, la population est en détresse. Ok, merci. Wandugu wapenzi, leo tuko nous sommes vendredi le 12 juin 2026. Ndege ya aina Sokoi inapita saizi mjini Madegu, inaacha natupa bombe mbili sehemu ambao raia wanaishi. Ukizunguka huku utaangalia nyumba zote zinazungukiwa na raia, kompora zinaanguka ndani ya nyumba za raia, inaacha nafanya madega, mambo mengine tuwafahamisha baadaye. Asante sana. Ibyo duhora tubabwira hari abo tubabwira bagahakana, ariko tukubabwira amakuru ubu nyine muri iki gitondo. Siko iraje irarasa hano turi ni mu Madegu centre. Tubabwira ko irasa abaturage itarasa ingabo. Hari igihe bavuga ngo iba yaje gushaka ingabo. Hano ni mu baturage hatari ingabo nimwe. Hano yarashe mu Madegu centre.
murabona iyo tuvuga ngo yarashe inka mukavuga ngo turabesha ngo sasu, murabona none umupanga, murabona kino cy'umukundu kimaze. Iyi niyo fragment. Hano duhagaze mu mwobo yarasheho amakompura abiri. Icyo dushaka kuvuga ko turabwira iyo dutabaza amahanga ngo bashe kudutabara ntiyumve, tuza tubivuga buri gihe gitondo n'umugoroba, tukababwira kuko ubwoko cyangwa se abanyamurenge bari mu kaga, tukababwira buri gihe cyose, abandi bakavuga ayandi magambo. Ariko ureba ahandi mu baturage, abagore, abana, abasaza batabasha kugenda, urebe yarashe amazu. Erekana amazu munyamakuru, hano ni mu mazu, aya ni amazu yose, aha ni hagati mu muhana niho bihabikorera. Mu by'ukuri turakomeza gutabaza amahanga, tubabwire kuko turatabariza ubwoko bw'ubuhabushe. Iyi ngiyi n'ubwo turakora inkuru twaduhunga n'ubundi igiye kugaruka. Reka tubasabe nyamuneka abashoboye kuba batuvuganira, abashoboye kugira aho bagera, mutabarize ubwoko buri mu kaga. Murakoze. Ahantu habiri, hano turi mu muhana w'Amadegu Centre. Iteye hano hirya mwabonye umwobo twari turimo, aha ngaha n'uwundi wa kabiri. Ni ukuvuga ngo iyi ni ishimo duhagazemo, siko imaze guteramo. Ni ukuvuga ngo iteye mu baturage hagati, hariho abana, hariho abakecuru, hariho ababyeyi, abantu bose. Ni ukuvuga ngo nta musirikare n'umwe wari uri hano. Ni ukuvuga ko kirate ahasigaye tikiyarasa abaturage, tikiyarasa abasirikare, kirarasa abaturage gusa. Turatabariza amahanga, ubwoko bwose buri hirya no hino. Nyamuneka mugerageze mwiyame leta execute. Leta execute zishaka ku baturage, abaturage bavuga ko baba bashaka ingabo zatwigwaneho, ariko ingabo zatwigwaneho ntabwo ziri hano, ko baraza kurasa abaturage. Ikirere gikoreshwa kugira ngo batere abaturage, ikirere buno butaka nta kibazo dufite. Turiyama leta execute n'abarundi n'abandi. Nyamuneka amahanga nahaguruka bashe kudutabariza ubwoko budashira. Abantu ko bararengana, abana batoya mwarabibonye mu bitaro, abakecuru, abasaza. Turasaba kureba amahanga gudufasha kandi mudusabire amahanga, mudutabarize amahanga kugira ngo tubashe kureba kuko twoba amahoro. Urebe nawe ikintu kingana gutya kuvuga ngo ko baratera mu muhana hagati y'amazu. Mama Jare, sinzi ico namwe mwagira ico mubivugaho. Nibara twagushije dukomeje guhura naryo dutakira amahanga ntatwumve. Habaye mu gitondo saa 4 turi mu mazu hano mu Madegu, bamwe bateka abandi baza bahaha bagura imboga, tubona siko iraje, ibyo yakoze namwe ko murabibona. Rero tukaba dusabye amahanga n'abandi bose bashobora kutuvuganira, abari imusozi niko shobora kuvuga, kugira ngo bamagane iki kintu. Abana, abagore bashize ibitaro biruzuye, abana b'impinja baruzuye, kandi ahantu abasirikari bari hano. Aha ni mu baturage no mu muhana wa Madegu, abatuza aha niho dutuye. Je naringiye kugura imboga numva ibara riraguye. Rero tukaba dusaba twamagana, tunabwira n'abantu bashobora kutwumva ka Tanzania, tunawatakia kama Tanzania mtutetee kwenye mko, mwambie mataifa yote ambayo inasikiliza habari vitendo ambavyo tunatendewa hapa vya kinyama, maskoi ambazo zinabombardia hapa, watu wanakufa wanaishi. Kwa kweli tunawaomba ili mtutetee kwa haki za kibinadamu ambazo zinateteaka wengine. Maskoi zinatumaliza. Tuko miaka ngapi au tuko miezi ngapi tunapigiwa na maskoi na madrone zikitupiga hivi, lakini mataifa hazitusaidii. Murakoze cyane kugira ngo abantu bari hirya babasha bari ku marezo sosiyo babashe kwamagana iki kintu, kuko abaturage n'abana barangiye mu minembwe. Turi Madegu Centre. Murakoze cyane.